Vi ste ovde sa nama da biste ispričali jednu priču iz vašeg života koju ste prepoznali kada ste gledali Happy televiziju tamo u Nemačkoj gde živite. Da, to je bilo točno 25.5. srpska emisija posle ručka. Radozna šta je posle ručka, ukradene bebe. Dobio sam šok. Jer sam ja davne 88. godine igrom slučaja upoznao u Bugojnu u jednome kafiću jednog pravnika, Dragana. On mi je rekao da je pravnik, sa kojim on bio, ja ne znam. I on mi je rekao, pošto je on znao da ja nemam djece, i on je mene ispitivao, pitao me šta radim, s čim se bavim, sve sam mu objasnio, kakva je moja žena. Ja sam mu rekao da je moja žena crnka, da je moja mama crna, da ima moja žena jednu curicu, da je oblači, a posle prijateljicu. I onda mi je on rekao ovim riječima, citiram njega, baš dobro, onda u Beogradu, tamo imaš da biraš. U Beogradu, da bi usvojio bebu, 10.000 marakata. Na što sam mu ja rekao, ok, ti ćeš dobiti od mene 1000 maraka, ali ako budu bliznat, što bi volio, ali pod uslovim da bude jedno žensko bar, dobit ćeš 2000 maraka. I on je rekao, nema problema, on zna čovjeka, tamo gdje radi, u Beogradu, i budi bez brige. I on je mene upitao kako stojiš sa petkom. Ja sam rekao, nema problema. Samo se setimo, to je otprilike 20. jul. Posle 20. jula prvi petak. Prvi petak posle 20. jula. Kad smo došli u Beograd, rekao mi je da će on telefonirat u jednom hotelu. Parkirao sam se između nekih zgrada, hotel je bio na lijevu stranu, je li hotel ili neka zgrada, ne znam, ali on mi je rekao, iz hotela će telefonirati. Lijevo je bio taj hotel i uz taj hotel bila je manja kućica. Mislim da je prizemna. I on je tu bio jedno, pola sata otprilike, i krećemo odatle ulicom i vozimo se do ulice Dimitrije Tucovića. Vozili smo se nekoliko i onda mi je rekao skreni desno i onda ponovo desno i došli smo pred bolnicu. To sam se ja malo zbunio, jer ja sam očekivao da ću ja doći u sirotište. Ali opet mislim, možda je to tu negdje bolnica, i on je meni rekao da ja sačekam malo vani. Unišao je unutra i bio nekoliko minuta, 10-15 minuta, i izašao je, došao je po mene i vodio me do jednog gospodina, doktora, u kancelariju. Dragan je izašao vani. Ostao sam sam sa doktorom i on me je pošao ispitivati o svemu. U međuvremenu ulazila je jedna sestra, pokuca pa uniđe. Nije obraćao pažnju, niti je prekidao razgovor između nas, i kad me ispitao za sve, i onda mi je rekao da beba košta 10.000 maraka, a bliznat 15, što mi je Dragan rekao, istu cijenu. I stalno je se išao na to da jadne bebe od studentkinja iz provincije
koje su došle u Beograd studirati, zavedene sa nekim dečkima, moraju roditi, a ne smiju u kući, ne mogu se udati, onda ta djeca u poddomovim, da idu na usvajanje, pa na čekanje, i tako da bi ja mogao dobiti dite. I ja sam ga pitao kako će meni u papirima biti, što je on meni objašnjavao. Da će svagdje biti da je moja žena rodila. Da je moja žena rodila. Da li da uzmem odmah bebu, pisat će na rodnome listu da je moja žena rodila. Da li da dođem sa ženom ponovo u Beograd kod njega i uzmem bebu, opet moja žena rodila, i ako želim da me bolje svi razumije, slagati cijelu obitelj, i moju i od žene, da mi kažemo da je Ana trudna, u stvari moja žena Anka se zove, a zove mi je Ana, da je Ana trudna, i u Beograd nakon 9 mjeseci da dođem po bebu i da će se voditi da je moja žena rodila. To znači sve 3 solucije. Odmah da dođem sa ženom i uvijek bi se vodila da je moja žena rodila. I on mi je objasnio da se ja ne mora sekira za papire, on će srediti sve i uslikat za pasoš, da vam se uvede u pasoš, da možete u Njemačku, ili vi da vodite bebu za kupac. To vam je govorio taj lekar? Doktor, da, doktor. Pitao me kakva je moja žena izgleda, i ja sam mu dao do znanja da bi volio crnku, da je moja žena crna. Pokazao sam mu sliku koju sam nosio u novčaniku, i on je meni rekao da pogledamo majke gore koje su rodile ili koje će roditi, bile su neke sa stomakom, neke su rodile, i da stavim ruku na krevet koja otprilike malo sliči mojoj ženi. Sestra mi je dodala mantil, obukao sam mantil kao i on, krenuli smo, mislim, na prvi kat ili na drugi, ne sjećam se toga baš, i kad smo došli u sobu, susreli smo neke sestre koje su ulazile u hodniku, sve su imale respekta od doktora i pozdravljale. Zato sam zaključio da je taj doktor nešto viši, da nije aj kolega normalni iz odjeljenja nekoga. Kad smo došli unutra, gledali smo, 2 žene bi mogle doći, a jedna stvarno crnka, dosta je sličila moju ženu. Bila je vitka, mlada, moja procjena 20 godina, on je sa njima pričao, ja sam stavio ruku na krevet. Posle obilaska porodilja vodi me gdje su bebe. Bebe su poredane bile, ono, ko babuške, 2-3 dana, 1 dan. Ja se zaustavljam kod jedne bebe, privukle me njene trepavice dublje. I zagledao sam se u bebu. Rekao je lijepa. Ja sam potvrdio i rekao anđeo. To sam mu rekao, da je anđeo. A on? I on je rekao, Iviću, biraj. On je rekao da je to beba od one što sam studentkinje, rekao mi je, od one crne studentkinje što si rekao, što si pokazao da sliči tvojoj ženi. To mi je rekao. I to je baš ta beba na koju ste vi od svih tih beba. On je meni rekao da je ta beba baš od one. To, ajde, tu sam ja njemu povjerovao. Tu sam mu povjerovao. Ali kad je rekao biraj, onda sam se ja šokirao.
kako da biram? Ali ako hoću drugu, pa nije tu samo porodilište od studentkinja. Tu me Koje zbunio. ostavljaju svoju decu i Tri koje ne puta smiju. tri puta mi je rekao da mogu birati. Ili da se vratim, pa da ponovo dođem sa ženom, da biram. Možete da se vratite u to vreme i unutar sebe, da se prisjetite šta ste tada razmišljali kad vam je rekao biraj. Dobio sam unutarnji šok. Šta ste mislili? Mislio sam da nešto ne štima. Kopčao sam odmah da nešto ne štima. Biraj. Jer nisam ja vidovnjak neki da ja baš pogodim. Da je on meni rekao 3-5 beba, ova beba je od studentkinja, a ove ostale nisu. Ali kad sam vidio red beba i on je rekao biraj, što je to mene šokiralo. Šta ste tada uradili? I onda sam mu ja rekao da ću ja sa ženom pričati, uglavnom, ako Bog dragi da, vidit ćemo se. Tako sam mu rekao. Nisam mu dao do znanja da nećemo, jer ne znam šta nosi noć, šta će moja žena odlučiti, je li to tako, ali on je se sažaljavao na tu djecu koje majke ne žele, rode, pa onda idu u domove, ne znam nija. Hoćete da kažete da je on opravdavao to što radi kao neku humanitarnu on je akciju? kao human. On je pokazivao meni svojim riječima kao humanist, da oni pomažu. I ja sam njemu to vjerovao u tome. Sve je bilo ok, ono biraj. Iviću, biraj. Da se vratimo na dokumenta, on je lekar ipak. Kako je on rekao da će srediti sve papire? Kako je on to govorio uopšte? Da li će on srediti papire? Kako će srediti taj pasoš? Ja sam ga pitao, osobno sam ga pitao, papiri kako da znam s čime ću se. On je rekao, Iviću, vaša je dužnost da dođete, izaberete bebu, 10.000 ili 15 ako budu bliznat, i dadnem, mi ćemo, on je govorio, mi ćemo sve srediti, rodni list, i da se u pasoš uvede i sliku za u pasoš, sve ćemo mi srediti i to je tvoja žena rodila i to ti niko ne može osporiti. Pitao me, ja sam ponio pasoš tadašnji svoje žene, pitao me podatke, rekao sam mu sve i upitao me krvnu grupu žene, da će se voditi, ime, prezime, datum rođenja, sve podatke naše, i ja sam mu nudio pasoš. I on je meni rekao, kad sam mu nudio pasoš, pokazao mu, on je meni rekao, vjerujem. A vi ste njemu dokazivali svoj identitet? Da, ja sam mu rekao, sve on je zapisao. On je u svoju jedan blok zapisao sve. A vi njegov identitet niti ste provjeravali, a niste ni sumnjali? Nisam sumnjao jer sam tada ipak vjerovao da u tome režimu ne može se svašta raditi, da bi to smrtnu kaznu, da nešto. Ali me ipak biraj da ne bi bilo zloupotrebe. To me biraj, ni mi je išlo u glavu nikako. Dakle, lekar je govorio stalno mi, što znači da je delovalo kao da je neka grupacija iza toga. On je govorio mi, nije on rekao ja, on je govorio mi. Mi ćemo srediti. Znači kao institut. Da ste tada izabrali bebu, da, on bi vam dao. Da. Da ste došli za 5 mjeseci, on bi vam dao. Da. Ili za 9 mjeseci. Bez razlike kada. A vi biste svaki put mogli da birate praktično. Da izaberemo što sliči mojoj ženi. Kada ste
Vraćali ste se sa tim Draganom kolima, tako? Da li ste mu nešto rekli? Nisam mu htio ništa reći, rekao sam mu samo da ću ja dogovoriti sa ženom. I on meni rekao da ja njemu javim, a i doktor mi je rekao, onda javi Dragan. Da li vam je Dragan pomenuo nešto da vi s obzirom radite u Nemačkoj pa poznajete ljude koji možda nemaju decu ili im trebaju deca da se... Ne, doktor je meni rekao. A, doktor? Doktor je meni rekao, ako poznaješ neke bračne parove, da li Njemce ili neke naše, da se mogu obratiti da ova nesretna djeca pronađu novi dom jer su ovde... nove utočište, hvalio je da mi imamo bolji standard u Njemačkoj, da ovo, da ono. Da. I isto mi je bilo malo škakljivo onoga momenta da on nije tražio od policije da li sam ja čist, da li sam ja lopov, da li sam ja neko. Njega je interesovalo samo da ja izaberem, dadnem 10.000 maraka ili 15 za priznat i to je to. On će sve papire srediti i onda nosimo bebu kao da je moja žena rodila. Da li ste tražili neki žiro račun da uplatite? Pitao sam ja njega. Ja sam ga pitao za novac odmah. Kako da ja uplatim, gdje da uplatim novac. On je rekao, tu kod mene danete novac i nemate problema, a on će to tamo proslijediti za tu nezbrinutu djecu. Na ruke? Na ruke. On je meni rekao tu u svojoj kancelariji, rekao mi je tu. Zar vam nije malo čudno bilo to sve? Za vrijeme Jugoslavije to nije tajno. Nisi mogao doktoru ako mu nisi dao. Kad mu dadneš, onda je od milicije do bilo koga korupcija je bila i tada je bila velika korupcija. Bilo je poštenih ljudi, ali korupcija je bila. I zato sam ja vjerovao Draganu, mislio sam, sad ja ne moram čekati, on će to srediti preko veze odjednom ću ja dobiti bebu, beba je moja, bolje ne more, znači nisam se ja vodio kao da sam usvojio, već da je moja žena rodila. Nakon toga zovete vašu suprugu Anu, šta vam ona kaže? Došao sam, vratili ste se? Kad sam se vratio kući, drugi dan, što mi je ispričao, pa ne znam, ja kažem, meni kaže bira. Ja kažem, meni kaže bira. Kako da biram? Ja kad je mali anđeo bio tamo super, on meni kaže da bira. Na što mi ona kaže, znaš šta, pusti ti to, ko zna šta je to. To je rata, sve kad sam vidio, ohladio se, jednostavno se ohladio, pomirili se sa sudbinom, jako lip život živimo. Da budem iskren, 5.1. bilo 41 godina braka, znači 41,5 sad je, još smo zaljubili. Divno. Taj osjećaj kada ste vidjeli šta se ovdje dešava sa tim bebama i kada ste prepoznali svoju priču? Dobio sam šok, jer sam znao da sam ja to počinio, da neka majka još plače za tim ditetom. Kako bi ja danas 30 godina sam hranio dite i nisam mu rekao, ili sam mu rekao, sve da sam mu rekao, ali ja sam to dite, znači, kupio od lopova. Tu sam ja, znači, u tome kolu, što ne bi mogao sebi nikad oprostiti. Ja sebi ne mogu oprostiti. To me je navelo. Mogao sam ja upravo da kupim tu bebu, ukradenu bebu. Znači, doktori ti koji su radili tamo, oni su krali. Ja tvrdim, taj doktor, nikada neću zaboraviti ga, on je mene rekao da biram. Ja sam bio kupac, ali Bog me sačuvao da ne kupim. Jer me je ono, biraj. Kako da biram?
Dakle, osjetili ste potrebu praktično Humano, da se ispovede. S humane strane, a osjetio sam potrebu ispovijesti. Da li biste ga prepoznali? Da, Da li biste prepoznali tu bolnicu, da, taj hotel? da. Evo tu negdje priko Borova, tu sam parkirao. Ovdje dole, i kuda ona ide, dečko pa ona je tamo. Čega se još sećate ispred bolnice? Nastrešnice iznad ulaza. Jako dobro. Evo ga, ovoga se sjeti, evo tu. Bili ste unutra, da li vam je poznato, da li je to porodilište? Stubište, porodilište, lijevo, ženske, i kad smo ulazili, išli smo desno u kancelariju njegovu. I onda smo išli stubištem gore, na kat. Prvi ili drugi nisam siguran na koji kat. A jeste saznali ko je načelnik, da li je isti koji je bio tada ili... Vi ste rekli da biste prepoznali. Da, u svakom slučaju. Pošto se radi o 88. godini, u julu mjesecu 88. Uvidom u dokumentaciju bolnice ove, ispred koje se nalazimo, saznali smo da je načelnik, odnosno kancelarija desno, sa kožnim foteljama i sa moći kojom je imao, se zvao Mihajlo Leposavić, čovjek sa Kosova. Dobro, da ne prejudiciramo, da pokažemo gospodinu da li bi on to prepoznao. Evo, da vidimo prvo mi. Evo jedna slika načelnika, sad ćemo dati Marku da pogleda tu sliku, da li bi to mogao biti taj čovjek koji je... Ovaj. Da. To je Ko? Ovaj tu. Da. Ovo je on u prisustvu neke majke. Jeste sigurni da je on? 99%. I on mi je prodavao dite za 10.000 maraka. To su teške optužbe, jeste sigurni? Jeste sigurni? Dobro razmislite. A bliznat 15.000 maraka. I najgore je bilo što je on meni rekao da biram, da nisam biru, da nije rekao da biram. Ajde pogledajte još jednom, samo nemojte pogrešno me shvatiti, ali opet, znate, to su teške optužbe, bolje da još jednom pogledate, prosto da, znate, ipak moramo da budemo sigurni. Sa ovim gospodinom sam ja vodio razgovor u kancelariji njegovoj. Bio je on prisutan i izlazila jedna sestra. To je 100% istina, prava istina. Ovo je početak otkrivanja istine šta se dešavalo u Srbiji. Očigledno ova zgrada i druga zgrada gdje sam se ja porodila, u Višegradska ulica, nije bilo mesto gdje su se rađale bebe i lečile žene. To su bile pijace gdje se deca prodavala. Nažalost, slušajući priču, Markovu priču, ja sam shvatila da sam ja bila žrtva trgovine bebama, odnosno da su kupci mene došli da biraju, jer su 2 dana poslije mog porođaja mene su pozvali u lekarsku ordinaciju, gdje su bila 2 čoveka u odelima. Oni su gledali mene i moga muža. Sigurna sam da su oni bili kupci, da su mene izabrali moga supruga, ne znam koji su im krivi. Ali evo, ja koristim ovu priliku da pozovem javno doktorku Milicu Berisavac iz Beograda, koja sam sigurna učestvovala u prodaji, odnosno otimačini i prodaji moje bebe. Pozivam nju i pozivam tu gospodu koji su bili kupci, koji su mene izabrali kao biološku majku njihovog deteta koga će oni da odgajaju. Pozivam ih da učine samo jedno delo, samo jedno tražim od njih, a to je da mi dozvole da vidim moje dete i da dozvole da moj sin sazna da ima svoje 2 sestre. Znači, meni niko nikada ne može vratiti vreme unazad. Niko mi ne može platiti štetu koju su mi pričinili. Ali ono što mogu da učine, to je da nam kažu istinu. Sve majke u Srbiji traže samo istinu, da znaju gde su njihova deca. Hvala Marku još jednom u ime svih majki Srbije koja traže svoju otetu decu. Nadam se da ćemo uspeti da podignemo volju roditelja i moral i da skinemo jednom tu sumnju šta se dešavalo. Eto, to se dešavalo. Znači, ovdje je bila pijaca, tu su se prodavale bebe, ne samo ovdje, nego po svim porodilištima.
Drugo, da ćemo naterati državu da napokon usvoji taj bebi zakon ili da svoje organe pokrene ili da tužilaštvo krene sa pravim istragama da bi se sprovela u delu presuda Evropskog suda, da se nama kaže gde su završila naša deca. I treće što očekujem, to je da se na osnovu ovog poteza ljudskosti koje je Marko izveo jave još neki ljudi koji nešto znaju o tome. Da li su kupci, da li su prodavci, da li su slepi posmatrači, da li su komšije, da li su radili nekad u nekoj bolnici. Znači, svako onaj ko nešto zna treba da nam se javi. Telefon je 011 2397 848. ili Facebook grupa Udruženje roditelja nestalih beba Vojvodine. Znači, javite se, pomozite, blizu smo kraja, gotovo je, nema više pitanja da li se desilo ili se nije desilo. Jeste, desilo se. Ne treba struka da isprašta zbog nekih ljudi koji su to radili. Svi mi, u stvari ja koji sam odustao od kupovine i oni koji su kupili, mi smo žrtve jer su oni nas lagali da su to dica od studentkinja. Mi smo prevareni. U stvari, mene nije prevarilo, a druge je prevarilo. Zato oni su žrtve, prevareni su žrtve, nisu lopovi. Evo da iskoristim ja priliku da pozovem te mame koje nisu rađale, a imaju papir da su mame. Njih pozivam da učine dobro delo, a to dobro delo da kažu deci koja nisu njihova, da kažu istinu.